Dober večer. Kateri akterji prečijo polja kulturnih prestolnic? In začenjamo s predstavo kitare znotraj dramaturgije glasbe, z zasedbo virtuozov na kitari, natančneje s skupino Kings of Strings, ter s pozicioniranjem njihovega lastnega in edinstvenega glasbenega sporeda, z različnimi glasbenimi žanri, ki so jih predstavili mestu ob Dravi. Balkanske ritme, klasične balade in džezovsko preigravanje izvajajo in s svojim značilnim prijemom podpisujejo Tomi Emanuel, po rodu Avstralec, ki ga kritiki označujejo kot enega najbolj osupljivih kitaristov, Vlatko Stefanovski in džez kitarist Stokelo Rosenberg, pri čemer mesto v zaporedju nastopov določajo postaje nekdanje Jugoslavije. Beograd, Podgorica, Zagreb, Maribor in Skopje kot del balkanske turneje. A mi smo toliko u tome, mislim, toliko smo unutra u toj muzici i toliko se radujemo zajedničkom radu. Od jutra, verujte, ceo dan se vozimo autobusom i gitare su tu i mi vežbamo u autobusu i ono, pitamo jedan drugog, da li znaš ovu stvar, jesi čuo ovu stvar, znaš ovo, vidi ono, razmena je najskuplja škola, to je škola koju ne možeš platiti. For me, there are three different worlds that come together, because I'm coming more from the jazz, Django Reinhardt style. That's the typical French jazz, and Vlatko has his own style from the Balkan, and Tommy with the finger picking style, the bluegrass, and I think that's the very special thing that we have found a way to put these three styles together. Da glasbena tradicija ni breme, da je preteklost pravzaprav vitalna sila, tako potrjuje skupina, ki iz tradicije črpa, jo preobrača in oblikuje po svoje. Do popolnosti obvladuje tehniko igranja na kitaro, pri čemer svojemu delu vselej doda delček originalnega, moment izvirnosti. Čestitam Mariboru što je dobio titulu Europske prestolnice kulture. To je velika stvar za jedan grad. Velika stvar. To je kompliment i mogućnost da se na jednom mjestu okupe umetnici i kulturnjaci iz celog sveta i da celu godinu slave umetnost, kulturu i život. Bilo je krasno, tako smo pričakovali, super, mislim, enkratno. Predvsem Stefanovski, no je pač bolj zaradi njega smo tudi prišli. Fenomenalno, jaz sem užival. Good evening, Tomi Emanuel. Your career spans 5 decades. What's your main motive in music? Oh, to make people feel good. I have always played music, and I never wanted to do anything else. Even when I was little and being on the stage when I was a little boy, I saw that the people, they smiled, they had a great time. It's a great gift to play music, and when you have a gift, you must share it with the rest of the world. You learned by ear. Is it true that you never read music? No, I never had any formal lessons or training, and I don't read and write music. I write songs, and I know about music, but I know no theory. I cannot write it on paper. But I can play it. I just don't know exactly what it is that I'm playing. You know what I mean? I write songs
and I try to entertain people. That's my main thing. You were considered as a child prodigy. Did you really start to play at the age of 4? I got my first guitar when I was 4 years old, and my mother showed me how to play chords and how to understand how a song works. You know, that here's the introduction, here's the verse, here's the chorus, here's the next verse, here's the next chorus. It was my mother who showed me how to understand it. And I've just, like everybody else, I just watch and listen to musicians all over the world and try to learn from everybody. Classical, jazz, country, blues, rock and roll, everything. I listen to everything. Your style of playing guitar, you call it finger style, is like a pianist plays a piano. Exactly. Can you define it? Yeah, sure. When I play this way, my thumb is playing like this, see? My thumb is playing what the left hand on the piano would play. So my thumb's going like that, and this is boom, 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 boom. And then the fingers play the melodies and the harmonies. So I have like a little band. I have a band here in my hand when I play on my own. When I play with Vlatko and Sokolo, I play more straight style. Rhythm, and then I take solos and things like that. But my style when I play on my own is very much finger style and very much like a piano player, but on the guitar. A guitar legend, Chet Atkins, inspired you. Yeah, oh yeah, that was a great experience for me because it was my mentor, my idol, my hero, the man who showed us the way. Thank you. You're welcome. Thank you. Velika imena kitare so nastopila kot del tematskega zastavka glasbe, vina in mode. Refrena, ki je v teh dneh v središču festivala Štajerske prestolnice in za katerega je značilna sinergija koncertov in razstav. In kakšen pomen evocira besedna zveza glasba, vino in moda? Klekljanje kot prepletanje, križanje, pretikanje več niti. Tako festivalsko dogajanje prepleta več vsebin in ne streže zgolj glasbenemu okusu. Imamo zdaj že odzive, da je to ena taka zelo zanimiva stvar, predvsem za Evropske prestolnice kulture. Sem zelo vesela, ponosna, da smo že povabljeni tudi v ostale bodoče prestolnice za tem konceptom. Tako da, geslo The Matter of Urban Taste. Prve dni je zaznamovala idrijska čipka. Spomnimo, da je v arhivu Dvorne komore na Dunaju ohranjen dokument z konca 17. stoletja, ki govori o čipkarstvu na Slovenskem, tudi v Idriji. In je najstarejši dokument, ki govori o čipkarstvu pri nas. V drugi polovici 16. stoletja je čipka postala znak visoke družbe in modni predmet in tako izgubila uporabno vrednost. Ja, jaz kot modna in tekstilna oblikovalka v bistvu stvarjam vse možne tekstilije, od oblačil do nakita, modnih dodatkov, kot so šali, torbice. Jaz ponavadi zmeraj najdem navdih nekako v naravi. To mi je najbližje, tako se mi zdi, da hitro opazim stvari, ki so ali že same po sebi nekako čipkaste ali pa ki se jih da lepo prevesti v čipko. Del programa Maribora je namenjen najmlajšim. Otroški pevski zbor EPK je naslov, ki ga nosi zbor šole bratov Polančičev in je sestavljen iz 40 glasov. Njihov repertoar sestavljajo ljudski napevi in uglasbljena besedila Strniše, Pavčka pa Frana Milčinskega Ježka. To smo začeli pravzaprav ustvarjati že v bistvu v prejšnjem šolskem letu, tako da smo do zdaj, do današnjega dneva to izdelovali, pilili, peli.
Veliki infrastrukturni posegi v okolje so referen našega časa. Kakšna je njihova pokrajinska perspektiva in način integracije? Arhitekti in urbanisti so na posvetu in okrogli mizi v Hiši arhitekture spregovorili o načinu usklajevanja gradenj s pokrajino. Izpostavili so infrastrukturne projekte z vidika vključevanja geografije in krajinskega načrtovanja. I think that we have a good opportunity for rethink the way in which we use the land and the way in which we can introduce the land and the landscape into the city. Arhitektura kot neka tašna, arhitekt kot nek poliglot med različnimi strokami, ki v resnici je razpet na eni strani na iskanje resnice skozi tehniko, skozi znanost, na drugi strani pa skozi umetnost. Kajti prav umetnost je tista, ki zna zaznati zelo že naprej neka krizna stanja. Arhitekt je pa tisti, ki potem to slutno prihodnosti, te nove rešitve poskuša tudi potem odpredmetiti. Ali meje urbane tvorbe res določa enota ura potovanja? Medtem ko je mesto v preteklosti ločevalo med notranjim in zunanjim prebivalstvom, se danes utaplja v prihodih. Maribor na podobo mesta podatkov opozarja z izpostavljenimi točkami kulturnega dogajanja, s kroglami različnih barv, ki označujejo glavna prizorišča. Kot označevalci. Avtorji projekta so arhitekti Uroš Lobnik, Dušan Borak, Andrej Grabnar in Andreja Podlipnik, ki so označevalce oblikovali kot urbane svetilnike. Mesto refleksije Maribora, njegov intelektualni zastavek je pogosto klub KGB in projekt družabnega družboslovja. V minulih dneh je nastopil filozof Božidar Debenjak. Zgodba ekonomske krize je dolga, pri čemer je čas krize lahko tudi čas vznika novih idej. Šumpeter, ki se je rodil v 19. stoletju na Južnem Moravskem, univerzitetni profesor ekonomije, svoje slovito delo Lahko kapitalizem preživi, začenja z besedami "mislim, da ne more". Projekt družabnega družboslovja, nekakšno točko refleksije v mestu, ki v zadnjem času tematizira družbeno krizo, sta leta 2000 zasnovala Andrej Fištravec in Vesna Godina in ga postavila na izrazito neuniverzitetni podij. Na nek način se je v teh 3 letih zaključilo eno obdobje nekega relativnega blagostanja ali pa relativne materialne samozadostnosti. In na različne načine smo to doživeli in, kot rečeno, skozi formo krize skušali reflektirati, kaj je to. Kazino kapitalizem spominja na igro Črnega Petra, v kateri bi na vsako normalno karto prišlo 5 črnih Petrov. Božidar Debenjak je podal koncizno analizo kapitalizma in družbe. V zgodovini kapitalizma od leta 1815 je detektiral dolge valove, križne cikluse, pri čemer je opozoril na zadnje 3. Od preobrazbe iz kapitalizma svobodne konkurence v monopolni kapitalizem med letoma 1870 in 1895 naprej do današnjih dni. Vse klasične ekonomske teorije, razen najbolj grobih merkantilizmov, so kot legitimacijo sistema navajale vedno to, da omogoča svojim članom pošteno preživljanje z delom in zadovoljevanje svojih potreb. Sistem kazino kapitalizma pa spreminja vse udeležence družbe v igralce na srečo, ki naj sami poskrbijo za svoj dohodek ter za zadovoljevanje svojih potreb. S prekarnim delom v zavesti, da je družba 4-petinska, 1/5 je že torej naprej odveč. EPK je v svojih programskih nastavitvah tudi projekt, ki skuša reflektirati, ki ni zgolj umetniški projekt, ampak je kulturni projekt v širšem smislu. Tako da mi nekako sodimo, nadaljevanje, jaz bi rekel, urbanih brazd.
Misliti ne tolaži in ne osrečuje. In večer tokratne edicije družabnega družboslovja bi lahko označili z besedami francoskega filozofa Michela Foucaulta. Vredno se je potruditi misliti in tudi misel, ki se poigrava s svojo zlovoljnostjo, svojo slabo voljo, čaka izhod. Nenadna razlika kalejdoskopa. Hvala za pozornost. Prihodnjič med drugim koncert akordeonista Luke Juharta. Nasvidenje.